Abasazazi bamiphi abalandeli bomculi kaMaskandi ozibiza ngoKhuzani ebekufanele eye UK osephinde wabajikela futhi. Usejike kabili umculi kaMaskandi ozibiza ngoKhuzani emculweni kaMaskandi lapho khona-ke bekwaziwa ukuthi kufanele eye phesheya. Amazwi akhe athi, ngezi-24 zikaSepthemba 2022 benginomcimbi e-UK kodwa ngenxa yokuthi lapha eSouth Africa kuzobe kunomcimbi omkhulu obizwa ngombuso wamaciko, ngithanda ngeke ngingabi yingxenye yawo. Ngabacela e-UK ukuthi kuyolunga ngokuzayo umcimbi engizophefoma kuwona e-UK ukuthi kuyolunga ngokuzayo umcimbi engizophefoma kuwona e-UK kuzoba yi-Sintu Fest, uzoba ngomhla ka-17 kuyo inyanga le yamandulo uSepthemba. Ngiyahamba amavikini amabili ngiqonde ukusho ukuthi umbuso wamaciko asiswenke sonke siphelele sonke ngomhla ka-24 kuzobe kungenwa mahhala. Amazwi-ke kaKhuzani lawa ayindida-ke ukuthi la mazwi awaqonde ekugcineni ukuthi yena uzobe eyophefoma noma uthi bekufanele eyophefoma e-UK. Iqala lapho ukuba indida lento lapho khona-ke esicaca khona ukuthi uKhuzani useqala ukungazazi ukuthi uyiliphi. Mina mntana sekhaya ngiyafisa uvo lakho ukuthi lithini, kanti ngizocela ukuthi-ke ngaphambi kokuba siqhubeke nakho konke ngicela ukuthi ungenzele nje okulula okungeza ukukhosta nesende elimnyama ukuthi ungisubscribe-ele, ushare uphinde ucommente futhi-ke sizwe uvo lakho ukuthi-ke wena njengoba-ke eyako Khuba ithi iyaphesheya iphinde futhi ithi hhayi, iphinde yaveza futhi ividiyo lapho khona-ke ithi phesheya kwey'lwandle ilapho ngiyakhona. Ividiyo-ke eno-30 minutes ipostiwe kuzona-ke ikaKhuzani-ke ipheji elidumile. Ngicela ukuthi usubscribe, mina-ke ngikuthanda ukubhubha.